Brestovik je naselje koje se nalazi jugoistočno od varoši Grocka, u neposrednoj blizini Dunava, a ime je dobilo još u doba kneza Miloša Obrenovića. Po nekadašnjim zasadima Brestova ostade do danas ime Brestovik. Živopisni pejzaži voćnjaka i vinograda krase ovo naselje, ali nije Brestovik čuven samo po tome. Jedan od najdragocenijih spomenika iz antičkog perioda u Srbiji nalazi se baš ovde. Rimska grobnica iz 3. veka sačuvana je do današnjih dana, a u nju može čak i da se uđe. Sastoji se od 3 odaje i to su trem, srednja odaja sa nišama na severnoj i južnoj strani i grobne odaje sa prostorom za sahranjivanje. Zidina je u opeci i lomljenom kamenu, a na zidovima i svodu nalaze se freske. Kasnorimska grobnica je izvanredan primjer rimske sakralne arhitekture na našem tlu. Nekada je pripadala vlastenijskoj porodici, a danas se nalazi na privatnom imanju, neposredno ispod hrišćanskog groblja. Dostupna je posetiocima, a predstavlja spomenik kulture od velikog značaja za Republiku Srbiju. Ako dolaziš u ovaj kraj, posjeti ovaj znamenit spomenik koji odoleva zubu vremena i ne zaboravi. Mi dalje nastavljamo našu avanturu, a ti ako želiš da nas pratiš, obavezno se prijavi na naš kanal. Neka se čuju zanimljive i lepe priče o Srbiji i iz Srbije.